Mawusendleleni useluhambeni mawubuka emuva uyakhona kuphumula ngoba ubuka ukuthi uyathi sengihambile. Kanzi mangabe uphike kubuka phambili siphelane uphike kubona ukuthi ngiseta uhamba ngithi umpostoli Paul uthi ngingiloku lengiko kona ngazi ukuthi kulokunye uthi ngifike la ngifike khona ngemusa waNkulunkulu. Ngalamanye amagama utawukhona kuba nekubonga sonke isikhathi mawutawuhle ubuka emuva ungabuki likusasa kuphela ngoba likusasa loya kulo lithi utawushoda ngemali, likusasa loya kulo lithi utawuphelelwa ngumsebenzi, likusasa loya kulo lithi engabe utawukwenda kanjani lokhu. Kanti mase ubuka la sewuhambe khona uthi maye umsa ungethwele. Sawubona sihlobo sami sakavuka uhle khunjuliwe nasi ngwaselisuku ngikuhlephelela kuGenesis sahluko 30. Ngicela sesike sinake sesike sithathe kulo verse 2. Jakobe wathukuthelela Rahel wathi made wathi kanzi mina ngeNkulunkulu yini lo nguyena avale sitalo sakho. Ngicela ke bese sibuka kusahluko 29 kuye lo Genesis verse 31. Wathi kube abone simakathe ukuthi Leya uyaliwa wavula sitalo sakhe. Ngale Jakobe uthi ngeNkulunkulu yini lo valile. Ngala siyabona vele ukuthi sikhiya sekuvula kuthi kube nalokusha lokudalwako kube nalokusha lokuhle sikhiya sekuvula nesekuvala sikuNkulunkulu. Ake sesicele sihlobo sami, ake sesicele Nkosi yami lesikhiya sesike nje sikhwebuke kumbe kukhona lokusha nawe loncongcothako uthi hayi Nkosi ngiyangconcotha ngiyacela. Ngike ngasho ngicocela labanye ukuthi umthandazo ngekuloba nangekukhuluma kwaJesu kuMateyu 7 verse 7 celani indawo uphiwa. Umthandazo lokungumthandazo uyaphiwa unempendulo. Ake sicele Nkosi Jesu siyacela. Naku lokusha lesikugadzile, naku lokusha lesikufisile. Besicela lesikhiya sasezulwini sikhwebuke kuvuleke. Nanasi sihlobo sami sike siphathe lokusha siphathe lokuhle ngoba siyabona kulombhalo nguwe lovulako nguwe futhi lovalako. Ngicela kuchubeka ke sihlobo sami ngicethelele ndzaba ngekuthi kulo verse 2 lithi Jakobe wathukuthelela Rahel wathi made wathi uthukutheliswa yini Jakobe? Uthukutheliswa ngemagama lathi ngiphe bantwana ngaphandle kwaloko ngitakufa. Ngicela kungeda indzaba yesikhwele imatima ake ngikhanyise kancane. Sikhwele kufuna indvo loyibona kulomunye lanayo. Umona mangehlukahlukanisa umona kuthi unendvo kepha ubona ngazuthi kukhona lotawukwemuka akuthathele yona. Lapha ke Rakhel bekaphethwe sikhwele bekahawukela indvo yalomunye. Angigcine ke ngalokuthi lokhu bengifuna kusho sikhwele singakusebenzisa i-overtime. Akusho ukuthi bonke labasebenza i-overtime sikhwele. Kepha sikhwele singakumikisa kuyo yonke imithandazo lekhona eveni nangaphandle kwelive. Singakumikisa kubo bonke abantu lobatiko ukuthi bayakhona kuthandazelana kwendeke tindvu ngoba ubona Leya wakho uthola tindvo wena awutitholi. Kepha uma ngabe ungade ukuthi uyathi tikhiya tekuba netindvo tekunkulu sikuNkulunkulu utawukhona kuba nekuphumula ukhone kuhalalisela Leya ngoba sikhiya simvulekele.
uNkulunkulu wekuthula akakulondolode. Amen.